tukwena rua tukomba kwithwa turi na mantu kathumba yara tukethwa tukiariria tugategera national politics tugategera politics cia Meru ona kinya cia constituency mwanya mwanya tukwena rua nikienda tumba kwithwa tukimenya witi na mbere bwetu bwa Kenya na kinya kinara tumite bukari atia ngakwa togeni bwa mwanya na ngakurikania nombe kwithwa gitwata rutero Facebook Meru TV Kenya nombe kwithwa gita rutero YouTube ugatwata Meru TV Kenya na wenda wita rutero rwa Go Live Africa bando gatwata Meru TV Kenya. Wenda kwithwa gintumira SMS yaku namba ni 0748918901 namba no mutumira ntumira SMS no mutumira ndingira thimu na bando nombe kwithwa kimitumira untumira SMS rutero rwa WhatsApp. Kwa hivyo tanambere kwithwa kerania na batu kuringana na rwa tuketha tukiariria ntukwena rwa tuma comment yaku tuma opinion yaku tuma kiurikira wina kio na kikomba kwithwa kigicokwa bila shaka nikienda tutanambere kwithwa turi page nemo. Kwa hivyo karibu sana tutanambere kwaraniria uniri turakora mbita njiri wa cheupe ni kama kawaida ndithera ndi ndene studio mbithera ndi na ageni na tukwena rua ndi na ageni ndene studio na nkaba kanya ba ukethie nikienda ukaba menya nibo bao nikienda tutana na mbere na rwaria rwetu mheshimiwa waheshimiwa wote karibuni sana kile mitambo ya Thiri 101.2 FM na pia Meru TV tumbe kudhabukeraniria na tegeri na thikiri wa mitambo hizi karibuni sana Marieto mwesh na ibwega sana kwithira wina uni ugorobwa rwari ikaigita karaja kidogo tangu mbeje Meru TV lakini nguretwe na kanjukie kanya kako kethia mutegeri wa Meru TV na muthikiria wa Thiri FM 101.2 Marieto yakwa mbitawaga Kimboi Bensunda ininkuruira giti kia ubunge kia Tigania West kana Tigania Magharibi ndio. Thank you. Karibu sana kwenye mbango jangu mwelwa siasa antukwena rua mheshimiwa. Mheshimiwa mwenzake. Ibwega no ndukwithira wina bauti this evening. Yani ngwankethie mutegeri wa Meru TV wonde wale ari na muthikiri wa Thiri FM mbakethie gitone ria Jesu na Ruisande nkibera bedre benatu we have a very lively engagement interaction na twalire jaraja tuigie na jaraja tuigie ingwitikie tuketha twina ugoro bwega omwitagwa Mwaki Faustine ndarombaga kura cha MCA ale Mwangandia Ward 2022 na nyore ndi nonkuruira gite kia MCA kia Mwangandia Ward bando still so ngwitikia tuketha twina very lively interaction tukengage tukerana na athikiri bonde na tegeri na tuketha twina ugoro bwega. Thank you. Na ibweka sana na mutegeri wa Meru TV na Thiri FM wite na mbere kwithira kinyago kiarani na batu ngutikio kumenya ageni bakwa ntukwena rua na tugeta imwe kwa imwe kiri rumuri rwa siasa ntukwena rua tukethwa tugitegera mantu jegie siasa cia Kenya yonthe siasa cia county Meru na kinya constituency cia ira bumite kwa hivyo kintu kia mbere kira nkambiriria nakio ni kira kithiritwe kisamba sana ndani ya mitandao yetu kuegia mutongeri wetu wa mugongo President William Ruto akiaraniria na kuwa abunge betu bethirite baina corruption nyingi sana na no mwanka baewe mbesa nikienda bomba kwithwa bakithithia mantu jara bathithagia nara ukulukia law kana sheria no mwanka bethire bakia wa mbesa bapo bukarija atongeria ba county ya Meru no bethire buki bwana Bensunda no madam Bensunda no twambiri na uwe ugatwira pengine kiaku kiri opinion yaku kana urotegerete mantu joko na nunti mantu jethirito yagita nambre Kenya tambiri corruption dai ni thirito riku kumatene lakini dai mutongerio mugongo wengo wiritite na kanyo kawe kuwa nonete kwina corruption nene jitite na mbere kirukira ntu bakurikira kinene kabisa ni atiri ukiakuthira mutongerio mugongo na kumenyi bau bawe na corruption dene ya mbunge nikino ntu ati kuibo bau nikino ntu tutikona bakiwatwa na nikino ntu batikujukirwa itagaria ibwega nontu bwa kiuria kiu na nontu bwa kureta topic kiu mantu jara jendeleete na njira nene kiri constituency county na kinya national. Yes.
indaikirwo mantu jau president ariri mantu ja corruption ira ithaira iri mbunge na kiunite mantu mageni nontu ja gicigo mbunge kimbumite mantu jau imbithirite nkijariria sana ja kwaria kwira antu kwina mantu jatiwita bweya nontu wategera kinya miritire ya ngui mbaririe riu constituency yekwa nontu arandi ni onkumenya bura kuendelea. Yes. So ukea kwalilia miritire ya ngui for example kubwithia kwa barabara barabara kaingi ikwitha kwa substandard walilio kona walilie na metho ya ume na kinli ukona ngui ira kachucha mukua na chicha mukua kenda kwithira kwina mbecha iwita mibukone ya antu riu mbithirite uni kiariria mantu jau njeri ina mbigwe ngita public kabisa nkiwa kethira ni bursaries ite kwejanwa bwega kwamba kwithira kuri na antu ba promise bursaries bagekirwa key list lakini finally kukethira rito ria muntu ritakinya nariku for example mwaka jo wa 2021 ndina muchore okwa wanenkeri check ya anabawe ambassador ya 20,000 anabara ibathiri kinya skuru mbecha ira itatia itakinya ibaguna ibathiririe thukuru na baathiria na barauma na mbecha ira itarire itatia so pau ni untu bwa gutuonia kwina mantu jakarikaja tikweleweka kinya ni wananchi tweta kimiremire ki barabara ukeja ukethira ngui ni kuritwa ngui ite kunenkera mwananchi value for money ya iyo mantu turawita atia kuthetera ira ikuritwa ite kuritwa bwega something else ukona mubunge wetu kana mutongeria wa constituency rambumite is an absentee leader yani utiri oneka awe oneka ground constituency kaingi tumuona in the national TVs akiarairie mantu ya state of the nation na ato ya constituency state ya constituency ni pathetic tukona kwina a lot of unemployment mbua nuonete ndina project yetawa kazi manju kazi manju ni kutafutia watoto wetu kazi ngechi introduce ntirire mutegeri wa Meru TV data ndi mu biashara ndita biashara nthi nyingi cia Eastern Central Africa so ndeta nkiritanguira imbarakia na chore bakwa babe na companies tukweleanwa nkabera iba mbeja etwanya twa ana baba kwenda ngui nontu imbonete we challenge iri inene sana kukaithira ana betu achiari ba struggle sana kuthomithiana for example kuru betu baba ingi baba dipendi na kana berigaira biashara era ya irudi kwina bo bakwendia perishables kwina bo bakwendia cereals kwina bo tungwitu icio antu baiwatithanakia mwanka muntu akathomithia mwana ageta atia akathoma na akathiria wethira mwana akuthiria skuru gwatuike ndi kwina challenge mwana naumire skuru nejire ya certificate ciawe ageke thandukuni mwana ora atani to drug abuse na tikwenda kuo mwana ukithira na nywire kinya nchobi ya kila na tumire into bingi bia mwalula nontu bwambi frustrations nontu atikumenya ri indiririe university ngiririe college maratasi yari ni atambati wita nambi kubwithia nabo muciari okwa ati connected na ini companies ini atikumenyekana nontu Kenya bwe karite thai ukiona ngui depends on no kumenya you know that it is in public domain so now unikona kingui inkurita have identified kwaga ngui kana unemployment ja the monster era ikurea constituency yekwa so ukethira uninkuriria na baungui ukethira CV irituma uni ofisi nekwa ukethira kinya ndina CV over 5,000 nontu iba kuona inkugeria wita atia kuria twanya lakini njeri na mbire mutegeri twanya turauni nkuria
tutiumba kuonekana kinya kethira ito ku make a very serious difference yomba kwithira ebu inkuruki mutongeri ungi urarite ni akithithagia mbi tukiwatanakia lakini nao gukethira noe ati kuonekana ati kuthwaniria kinya mantu jau ja wandikani bu in fact kile mira irandeteri nyingi ni antu bakambira kinya barua ciari muikionekana muntu abati gukof au 500,000 kendona kanya kambi so itwithirite tukiariria mantu jau njeri na mutegeri wa Meru TV imbithirite nkiariria mantu jau severally ko president kwithira awite bu itirejire kiuni by surprise nontu imbonete noyo mantu yeta atia yakarikanda tegera mutongeri ura aritine thai ni chairman wa Agriculture Committee committee ya parliament ni very powerful nontu agriculture kana urimi rwanyirwo urimi irwo backbone ya economy yonde so antu bakithithirwa anything no monka bethere kwina approvals ikwendekana mbi kiri that committee so now nkona oni biashara inare ko gwithikira nyumbera parliament ya utukuwera ino manto ya kubwithikira confusion uyo yonde and it is unfortunate that mutongeria weto raumite gicigo mbunge kia Tigania West noe arwamirite kamitira ira yomba kwithira ni the most corrupt in the country na ni bontu nkua imantu jakieba so president agiaria yau imantu ntwira kwa address ndi mutongeria. Thank you au witekanirie kwina corruption irio okay Mheshimiwa Mwaki kwina kiuri kimwe kirantu bagutiuria barua president ucio kwaria noe wambiririe na corruption nontiba kwa bills tiawe nyingira sonekanite igikurukua ikurukitu na njira wezi so what happened kana imbibira change kwa tuika endi kinya wa kuruka metho ona corruption nitite na mbere nantu iba gwitwa mbecha na itironeka mbere rira bills irare wezi kwenda kurukua ibwega njeri ampanjiria kuga atiri corruption vice na it's very unfortunate that inya president area corruption when it's very very late. Corruption nekitire mizizi corruption in all sectors of the government. Corruption is very everywhere. Actually, to an extent, it and devolve inya corruption ki thirikari chetu che counties. So untobote bugeni kia kwankauga president ingwitikia atrenere weta to extent nene nonto perhaps akathithio ingwitikia MPs na ndi bomba kwithira bomba ko unite nonto no ethera na gafia fulani lakini what president sendi ima corruption ile akuga ile ala parliament itongeretwe ni mostly committee chairmans jo mheshimiwa uga ethre yugo chairman yo committee fulani parliamentary committee on to the agriculture roads such so na go blame sana chairmans ba committee na anka ugo jeri ingwetikia twanjirite kurwa na corruption when it's very late itamwayo cancer cancer kanjire kurwa nayo kinyire stage 3 stage 4 nukoona but ntimeyora as a country moving forward nontoke ya gutegera corruption iri nyamonka mashinani keyword level at times back ingorikana twandamanite nontu bwa barabara na the reason that twandamanite ni ati tukiangalia twategera BQ ya barabara BQ itithoma around 10 to 13 million mbesa iria nande chiete awarded in that particular project lakini ukageria ku evaluate na ku calculate by what you can see na kirio kuona amount ile tumekete mbuga kuthithia barabara hiyo ni 3 or 4 million city temono
na iritumika ora mheshimiwa ugire barabara iribu the substandard reason ikenda gwithira kwina reserved either 30% kickback kiri moyani contract no kona. So corruption eweta to very big extent na ingwetikia tugeto tutita bwega ingwetikia president ya aronere ntemea interest cia nontu nyawengwa nyawengwa ambuge nalindite ki the same nontu nyethra MPs baba tuwetiki bakwenda kwaria muno lakini ri guwa chini ya maji ni ule batu kwenda come out very clear nontu require like the impeachment previous impeachments it's influence in one way or the other ni corruption. So corruption ni deep na area ne kitete mizizi ke parliament yetu na it is the high time nyawa na inchi baruke medo they just look on ni atongeria ba type iri ko bagu if you have been involved in any corruption case ngwetikia this is the real times ire to batere to ya ki kura wingi kana election ya 2027 if nyoke ya wodera notaji kidogo tuna issues ya corruption monto. That is where we should start. Au na to batere kuambiria ko identify who are those corrupt members. Na teba parliament akinonto corruption bugere everywhere. Ki government para status ki bodies icho the chadrikari corruption is there no kona ilo tuona sometimes back to kona corruption ile yenye ke appointments ke job opportunities ukona if there are 100,000 slots like example ile ngogene chake ya ile chia sometimes back if there are 1,000 slots chanto kuandikwa Kenya ona one tribe yandike 800 people so 200 positions ijitieri tribes the other 40 something tribes wagawani no kuona. So corruption is everywhere na ingwetikia it is the real high time area if at all president enjoying in fighting corruption this is the real time area but the fight against the corruption ipatere kudirere on its high cost. Okay, akwithirwa tu for example yera president wa inamta kuruta 150 million. That means mtoyo inanekeri 150 million na no wewe ngo onenkanirite mbese izi anene bano vethiri bakomenya no onenkanirite mbese lakini ugia kuthira mtu atechumiri kinya president warariri kutuika na kwa ni uju no uju banenkanirite mbese kanibo ba receive mbese izi then ata corruption yega faitwa na yombeke ugia kuthira uninko menya no lakini ngakira ngauwa ya kuo lakini mtu wa no weneo then nata tugatetha ni kumenya ntu bara bakwiro be corrupt. Ibwega njeri mantu jau ndakwira ri yarirwe inda ija makirie nontu president na aririe mantu ja milioni 10 na arachoka araria mantu ja 150 million na aikwaria akarire ja awisumblua kana muntu akwaria areta information yome kwena onge ubati kuinja amenya ibao benambi bena mantu jau ibura uritaki untu ukaria batu gachiethia ti uo bati kumenya mwisho joambi so kintu kiu uni bonda uririe kinya indandikire ki account ciako cia mtandao that ndi ndauria atiri ndauria milioni 10 cianenkaniri no na ciaikiritwe uu 150 million cia inache umete na inachietite nontu president abauririe atiri kuna milioni 10 ilipeano kuna 150 million ilipeano muliona nyinyi kiu ikiuria very funny kiu kana ikiuria kia mtheko sana kiuritwe ni the highest in command kana muntu arwamirite mbi no ntugo post kiuria yakira yakabera ibo bati kuona gantu au ibonere bwe kuri waona gantu ya indirectly indirectly ende kiuria ndauria atiri no ntukwagia na exposure kana president akara yawe wisumblua kaba umba kuithira
ibiachara bethirite bakiendelea ni obonde bare amwe ende kuri warukite ungi kwechina nkaniri itakinya so nonto bwa muthuro oaiti manwaririe ugaitiethera nwetere atia nwaririe no toboere siri manto jara ya kuthekia nkuruki machairman bara bawetawa ituonere kuri antu baumire baina mwanki jo atari yes ya MP okwa narambumete unwe akanire nkuruki kaika kwa kinya kurira akiwa akiwa yani parliament wako antaka na kithira kwi muntu akumenya mbecha icia nenkanirwe na no ayukirie nawe no akachoka akaregret akauwa ngoira baritirite executive president riu nene muno bare abunge and they have suffered a lot riu ndrona pain yu imbika kuikua betrayed nonto na thamire constituency tutimuona ariana areguru aki address the state of the nation whereas a constituency njeri tuti barabara passable tigania west kinyemwe na twina mubunge eru are ingoitite round constituency nkiailakia status ya primary schools ko no twina primary schools iliana arui kukaura kukafland na twina primary schools cia wire chioro Kianjai primary school amatu primary school in Kianjai one yu ichombetere ngeta ones ingi ogeta okethira antu ba community bambira atiri baringire mheshimiwa thimu atabetika ungiambira na muringire yesa amuripotera that chioro bia thukuru biwete na kieni kiu ikibati drainage system ni bati kuthithwo boya kenda mbura ejete itikeje ku flandari to bachia kwa gwita atia kuthomera utebu abwithia kumarerwa so clearly ikuona ni mutongerio ni mutongeria absent kabisa atena manto ja constituents at heart no tebu akobwithia manto jambi ja constituency na ngarira barabara ya yu ejete ku monitor no tumbika kwa kinyano arita through proxies you understand so rira koneka constituency rira ejete kwa lelia biashara jiawe buraiweta so ndawa skuru yu skuru ni chokiro no nto ichoki njeri mbura ni ejete tukona dalili chioro ibiwete thukuru so ana bageta kirasine batena antu aweta mbi aweta guitethia nonto batena antu aweta guitethia mbura ni one yete kura mbira chukuru enana tuwe skuru enana ngiri batena chioro na gukura rwero kuliana mbira imerimo mebito kamprundi kembi kirehana ba ke thukuru eu na na bara imerimo yana baomba kuona okaikuatiania kwina outbreak ya cholera na mirimo enge yeu baumane o thukuru bagaikiria aciari clearly uriona atiri katwina mutongeria ati wita atia ati kuthwania ibiachara ne are day in day out ending kathwania ta parliament a transacting businesses ciawe na committee position yu ainio agetende kwariria the state of the nation bo nde kuritango embi ekuritango eboya now ungiaumirara au akwina wamba serious boko eta bura kwe mtu anenkero 150 na kongi anenkero 10 mutongeria woroko no wakuonekana ki national TV aeta atia akirira painfully akiwa bura irritete na sacrifices iradidetie for the government it's shameful Jerry nkwira no ntonkua ni manto ja aibu manto ja aibu atire mwananchi wa Tigania West noe wa mwere mandate kwarukirwa kurera noe watumire eta mara kwa addressera the state of the nation kithira taringirwo kura menya atikionekana ariku lakini na ulirwe araulwa ni primary responsibility sawa sawa na waweta akurtura TV ni address the state of the nation ora support anwe au mwaluka no ntoko mbecha arite ya atekua nia narite kana mbua na bati wiki imo na atetere atia na ataikirie so clearly ankuona batu twe wananchi tuichetherwa mbi
twichetherwa akiri twipumbaso u kutuika nao kwina muntu umwe yankurukie bangi apana pura uni mbumba kuua kambu atiri kithira corruption niko exposewa kithira kwina exposure ja yu ichiete all the way nonto anto ba biashara they are suffering de mu biashara na inko me thina ira biashara bena chio thai aweta kiri sector ye chukari kuri a biashara baritangwa chukari kureta in the country kwiro kurari na break kwa tuika factories ni kuthambwa ni kuthithirwo maintenance something like that ugeto kaita license ya sukari ukaria 200,000 ya license through e-citizen weta kugeria uketo uka apply for pre-shipment ukaewa allocation ya sukari ro bati weta atia kureta weta kugeria kureta sukari ukethira kwina special levies chiete imposed ndene na mantu ya moinya jate kumenyeka kwa tuika wakacalculate kureta that commodity ire kinyambecha chiaku te profit yo weta atia ukuona irio tukuona the common na usafa te chukari yake these other fast moving commodities ugeto ukethira yani ni seterera iseti tuetia very few people kwethira ibo bakureta mbi bakurita biashara ira so mwananchi wa Kenya na inyiletwe na ibo kwenda kwira the leadership kana thirikari ira twenio tukethira ake turi antu bakwaria sana itwethire turi antu bagutegera mantu kwa undani na kurekebisha jaraja bati weta atia kurekebisha so corruption yetu kwirirwa corruption anga kwina bo by corrupt more than others ituone ni actions ike tatia manto jau ija chunguzo bwega twirwe chairman wa committee fulani ibo babwithitio nona ibo barire mbecha na barire chumete ko na ba prosecuted nuko wata nabo nonto ende ain kuona andu enene muno yejite MPs by na powers as per the mandate iraba egi no ba impeach. They can even threaten to impeach the executive kana the president. Bibyo manto jaran kuona jete ate jete so kutakuwa na malumbano na nende burambo mbagwande mutongeria iba imenyere mno kutekeye kuithira fahari wawili wakipigana nyasi ndio inaumia ambayo ni mwananchi wa kawaida so bagi expose sana bakiwa wabwithio no nto imponete ndi abunge na wibambiriti otala yo poi barire 150 ne 10 na tiwaki kwi mantu ya maingi muno yaraba bwithiti na poi bambiriti otala bakiwa twakulukia bill na netabati ukuluka twakulukia inge netare itabati weta atia clearly ukona ni back and forth indwa itite kumira kulipuka inene muno but nende iba imenyere kutikethire mwananchi no ageta atia no agasafa kana tutritwa tu drama ukiariria kwa ndore mushua eshimi wobano bobe na mandate jonde ja gukurukia anything what if bakagoma bili kete daire kodra ko chitigerete kete la kwa to kautekyo ba kurukia kairi no tuiba ku munene na ugire bata to corrupt imbecha to jukazina ndito to tekyo to mukurukia kairi what happens then rika na atiri ke bonde ote wate na njire kuumiza unge kwerio sinje imaraka awete parliament ne bati ko dissolved because it is unconstitutional so the executive can go that direction nonto that has never been implemented so bakeyo ochumburana no withire tukinyire antu very sensitive tutenambi tutena parliament kukethira ende kuna constitutional crisis of some sort kwa kankwendo kwira njeri nkialelia na metho yakwa na umebokwa burande nabuo in the next few days or weeks to come kukethira kwina mantu tutona jandwa yes na bana mwaki why would the president then mbogo choose with that way considering mathina jara jethirito ya kithirikari yake menya thirikari ni thirito ikumbi ni mantu ja maingi sana marasha
mara hii Citizen ndio hiyo, mara sijui mantu ya sibitari, mara yani mantu kithumba ya cukuru tiu model ni kwa miriana batina cukuru and to ba miri kuro bakari school fees na ikithomo kira turekiria free, yani imantu jethiri tuthirikari gweta uruka nontu ni untu after untu then why would the president choose gweta rutere ru na kuona kinya mantu jana no yarete ndwa nkuruki kirinthi yetu ya Kenya nontu baketha bate kwatana na MPs bonde nontu araba akiusire bonde cumulatively ataguringania na ngani bonde thai bonde beka 13 kamo ni mbibyo mboto makweri ethro I choose gweta rutere ru na kumeno rurete thina. Keep my perception ni ndethugania atrinjeri me nya president na Philip kiri promises iria na expectations iria mwananchi ari nacio 2022 ria barombaga kura ngwitikia te much yet achieved so far na tukona like 2 years to election ringi na azma nteko expect nya much will have been done by then ngenda kuthugania atiri no ethire ambiritie kumitumira just scapegoat kana excuses iria keja kweja na later that is my thinking ikuthugania gwakwa kuu but atiri corruption has been there na itugere baba MPs baba kwa blamed they are really corrupt nontu na cases standing nontu kwina cases specific cases inya cia MPs by before the court of law by the accused of corruption cases like MP or Sirisia etagwa Waluke area corruption case ya of around 290 million or there no kuona so na bangi baba ingi so issues iji kwa raised now unia kuona the war against corruption itiona the light of the day atiri nontu president ya kuga baba bakure 10 million senate yakure 150 million na ndi ankuona MPs bakwenda ku retaliate lakini nabona ndi on the other hand benafia na president nkumeatirunga ma farm fight ya corruption tibara kuga au akinonturi ene nyawe ngo fear that antu baba no bamubangire bungi yo mheshimiwa kuga impeachment aka menya ngo akadritend na impeachment no apunguze makali na nabo MPs nabo no kuona bere most of the times bale directed kana get orders from the executive ntimenya thera imbi bagukira that utumba kurunga ma farm waria ukemea anishu irogo na tete boga kiri thirikari ntimenya they do fear executive mono no you can attest na MPs bonde bamiru ethera finance bill ni utu kwenda kurunga ma kibwake auga yani nya utibagua na bangi uga oni ati nkuona gute inkumeanda ene yao iba kuona burugote bui lakini utuomba kurunga ma independently aria I speak about the mwananchi arunga mana mwananchi okawaida ule kumia unaona so au ni onkuonera wo against corruption yethera president na kwaria ntikuona kiona light of the day non tu that fear baba bena fear and the other side in fear like I can be impeached by these people and baba can join us na iba inge ile si uningweta and kwenda gafia kau kumagi president alafu nande kwenda gafia kaka nginte ma development iti ya constituency ya ku was stand farm wari about corruption cannot tera mwananchi wa kawaida wala wa utalele of which mwananchi uno kumia so nyonkuona kwenda tasuka na atu eterete tuona witira ni full lakini atire nya president endera na serious about the issue ya corruption no kwina independent bodies ile si mandated pagona IECC akona corruption irite ka exposed ke namwe lakini uke ya kuthira muthie ni tekumba kuthingata no nayo kweka no tu temeina afya zi kuma thirikari so kwenda nya president ya the institutional
bodies independent bodies ile nini cha kufight corruption ja EACC the full mandate na independence kyo kiuri kingi kiran kujite kyo in fact no to Anthony Bakuri atire tu ina bodies yu chumba kuthithia investigation yu kethira mantu joje yobu na barabe na kethira obu mtu na watina atia kwa tuka mtura kwa lakini why form another body ya kuwa no kwenda investigate mantu ya na utikinya kuthira kyo overlook other bodies that see already the existing ones exactly ku overlook nande je motaje sitini ya form niki uka mea remwe mwananchi au kila ciuri nyingi sana like tuina you independent bodies ili batele kuthithia their roles independently without interference whatsoever lakini ndo kuona on top of them president na kuida kwa akaform another task force or what ndikuona kwena genuinity ki mantu jau non to some things are very very much open mantu jamo ruende rona aja ki kurana na issues ya schools ukoona ki ministry ya education plainly Bomet high school that school does never exist mantu jamo me atoka lo ya wiki ndime bi president yakona kwena ugumu ku make follow up say mantu jamo that school does not yani school wewe teo lakini ni allocated money in a competition in everything like an existing school of which any school ever school iteo ruo ukoona so ingwete kiatu batere kuna ronda una toka focus ke fight against corruption you know to some things nyite wewe ufomero aje motaje si president kona reform no do okay announce the existing independent bodies ile si mandated constitutionally to fight corruption they can do better but nyani ngode na fear that nya bodies ija china not if there is influence any other time kuna influence any other time cases jaicha corruption cha kinyinyi office in DPP or DPP iko ni gota okay ya goda gotena progress ya such cases okay. So as a country no me were it not for corruption alonje Kenya tulinde to very far as a country as a country iwetikia bado we have what it to into beyond to resources Kenya ina mbesa nyaga yo mtu akigote mbesa Kenya is a very rich country lakini no ndo corruption no tutumbo make progress okay thank you so much mheshimiwa tugitikana na story na ndetu etere tuonora kuka manto ya kan food no tukuonania antu bonde bachanganyiki by the way na bate ko utemtomba ku exactly what will happen na manto ya corruption no to corruption yiri kana humanity na nyumba na mwene nyumba ku blow the whistle na de I don't know lakini tugita rotere ne rungi koina kintu kingi antu bakothetera sana kiri thirikari na twinyo manto jegi maendeleo na ukiana example na rutere rwaku uonda igwo ukiwa utimaendeleo jeku imbio jongo akithro yina mwanya no ntito kuona kwina counties tia imaendeleo bobwe gaithirikari weji na wetoga trima ni change it completely na bena project nyingi sana flagship project nyingi sana ira ba hitrikari lakini we ya ntere ni moja county je Meru ugatrima teki ku for example echo deputy president na rutere rwa northern Kenya na tomba kuona Kenya na barabara irakwa niwe kithwe barabara ira ndaya Burundi na Kenya ya around 750 kilometers aruote barabara ingije kwa yeu ndene Kenya ruterwa northern sorry to say but northern no kumenya wengo no kwelewerwe kari popularity yo no kumenya ni kari atia imbi yomba kwithira yongo yena thina na maybe EMPs betu batututiri into bi kana nurantu bambiriri kuhina murumbo mnoro wa ntam rutere ne rukwa tuika indi to endi to nana to kwendwa kana imbi zongo yomba kwithira yena thina ipo eno ndo wakiure kiunjeri but nke jau amba ben comment manto jau kuriti ja mbongele mheshimiwa wa manto jau kuriti nontu kokethera kwina jopo ikuformwa ni president ya investigate corruption whereas kwina bodies ira mandated by the constitution kuchunguza manto ja corruption unikithwania benda ama a street talker mbua mantu buranko yona
ndiriona maybe president nontu nyawe ati clean kwi mantu yaumba umuwata na kwenda antu baraumba gukontrol kukethira ndithe already existing bodies itina antu aumba gukontrol so ni abwithia antu bangia bara bathithia findings icio bamukonsult mbere bamwira boibwo tuona so what next akabambi instructions bendeleete so ndiona kiu kionga kikiumba kwithira kiritumi kia kuform ka group kangia na kwina group ira mandate nimbi ni constitution kwiri na mheshimiwa wa a primary school na existing yegi budget kuri na mantu ndironere ya kifly all over mtandao riu nario kiri story ya SHA kwina institution ya allocated was it millions or billions chia SHA enega claim na kote mantu ya ukarikana ariku utea ajie pakuundumiwa pautritwa nara in fact ontobure ariri mantu ja MPs kwithira by corrupt irio institution yu niyo yetire atia yaumirire turona antu helter skelter antu bayucha kiarwero on directions ibakuthambia kwi bakubwithia compound ibakuthuranira nao institution ikarere ona SHA nambi so mantu ja tukuona imantu ja kuriaria imantu ja kuriaria na imantu ja na kieba at the same time so it's a matter of time tuone na Kenya ikethira itirite na imantu ja ikuja achiarwa kiri this corruption monster blame game netete ochiara mantu ja manene muno katwetere tukayona tu yau DP aretire northeastern kuntu kutena population na kutima mantu ya manene muno ya kuendelea nara allocate barabara huku waerekethira iri the biggest in Kenya so ni kwethira batu tutikuona maendeleo ya maingi nkaya chokio warakiri leadership iratwenio na mbuere sana nkariria giciko mbunge kiakwa kia Tigania West ntiariria MPs babangi example chionde nkayana na narambumite nontu mwikirikiratu iti yake umuhinya noe aiti yaraki umuhinya batwe Tigania West kiri tamu yili mutongero ratu ino is are in his second term the 8th year na sincerely speaking tutirona mantu jaraja bati kwithira joni kiri miaka 8 na nkiuga ikwithira kwina lobbying kana kuchwa into beyond CDF beyond becha iraki kumenya kia kawaida ikeya nonto mbecha ya inge cha CDF mbona antu betu bakirongoywa nachio ukona achiari baere intimidated seriously kwa tuwe koke ya kwaria mantu ya mheshimiwa owe next term uteona mbasari ya mwana nukuona ende kinyanto bakethera bainyilikite bakaria na mpio iu kankwenda kwira mukari wa Tigania West constituency na kinya ishigo mbunge binge birabyumba kwithira mantu jajaja ikarika kinya gukethera ikana kanini ruare kari MP tuwe kamwale kana kamboi kari MP kwina mbecha iraiga kinya constituency nonto itiandiki na ni koloketwe mbecha ya mbasari iterio kinya constituency nonto ciona ni bateri nonto ciona ni bateri okinya ni kinye muntora aikuo kethira ikana kanini ko kari MP kamenye buraka ka allocate mbecha ireku now kwina lobbying beyond such allocations tutena kichigo mbunge kia Tigania West na mbua neko duplicate kana ni kuonania the same mbicha konge though kwina members nkuona ibagereti seriously tutena mtu batwe aomba weta alobe
kintu aturetera apana no ntukinya birabia na ejanwa ibiorete twina barabara launchirwe in 2016 or 17 there about etawa kagaene miomponi ya egi 1.2 billion nyejere nera launchwa na kwatuika ni bati wetatia some 27 kilometers jerika nkwire miake huyo onte down the line barabara ereta itabwithwe ibwithitwe a kilometer or 1.5 kilometers chiambi chialami out of 27 barabara era every financial year this by financial year etwenio nekeri 95 million 95 million na rates ira irio thai ni kubwithia a kilometer and some nikuona kuringana na the current rates every year miake we nana barabara ira ni thaire gikirwo mbeca ya iriku ya iu na mbeca icita so ikuona ni atire no corruption ira tukua ira sincerely no nturi tukaua ina achieta no ntu barabara eu etiona more than 1.5 kilometers lakini every year kwiria gekirwo 95 ya mwaka yote inayo kwiria gekirwo 105 kwiria around that so ikuona nia tamu ile cha mheshimiwa rai kwa thai kithira 10 years ikethira ikiri around 900 million so 1.5 ire 1.2 ira yekiri ikethira ikurika almost yethira na barabara tutatiwa nambi uti barabara tuatiwa niyo sawa sawa barabara inge ikaejanwa like inge twita kamoja niyo kinyayo ereo yumete kianjai igete bati utura all the way to Isiolo barabara eu okay yaweta kinyangari yele itomba ko ebanililare ku niko thitherwa allocation ethimi na standards ira ibati kwithira chichi barabara no nto barabara ni bati kwithira tiariti kanya rotererwa na ngari yele chithire ilori kana ngari ikari ikeba na comfortably okay awete ira kamoja kwiria bwithitwe one time irabwithwa kayila kainchimene kinya tugali toto nini tutiomba opitanira barabara enere so ukoona tu ira imbecha chiekirwe mubuko the same road kwiro yeri equallocated budget ewekirwa lami mwanka mheshimiwa yau athire to akinya kithurano kiu kingi kamoja etekiri lami nibo ampa kura chienuni so barabara erere ara itekirwa kutina kinya dalili so ni akaribatigania West Mkuire na ibo nkwariria thai kwatuikire kamoja ronde kethire tekiri lamire kura tukaringira ikaringirwo mheshimiwa so ikurikano kwina kariko kwina kau yani mantu ya maingi barabara ya inge ya ikuma roide ikeja all the way to Kirindini no yo yukuluka igeta ikuma Kirindini igeta Miathene institutions Miathene niyo headquarters ya constituency niyo ina KMTC irina several institutions secondary schools niyo irina Miathene boys niyo irina Kanjalo girls niyo irina Kanjalo boarding niyo irina kanisa inyinge muno niyo irina KMTC niyo irina Miathene level 4 hospital na au niyo antu bonde beta kuira services niyo irina DCC's office niyo irina CDF office lakini barabara eu yathithitwe na Promise Technology kiri the first devolution government ni Malaysia Yes. Promise Technology ekubwithwa nera ni ejire barabara era ni etire to the national government that means iri under MP and gotwike kwa maintained na no kumenya batu services ira tuwita kwira cibitari ya niyo twirige antu bonde berigirite baba kuita for maternity services bakwina emergencies bakwenda wiki antu barabara iraria ite maintainetwe kwatwika potholes ikujura no utumire 3 hours kuma Kirindini kukinya Miathene pura mheshimiwa etere ejire ameambura yonde ambura barabara
that's la mira yekiri na technology ira ameambura kwa tuika iterie tatia Yetiwa njirene. mwanka thaa indiri kwa akariba eriera ibamwererie to baimwita kiambura nontu naamburire mbi Ntunamburire barabara yo. barabara eu so ukambira njeri ngakuria atiri mutongeria yo ni ate akuthwani Uni menya kintu kira kikuya. ari present kana ari absent kana imbibio ngo byo yuri mutoyo wawe Uni kintu kira kikuya. na antu bakirira u ukiario u ni uni menya ndone mushimi woku akiaria na wa antu ibo murumanga muno baimwita yes man. Kana we ni mtu yes na kwa yes lakini wewe ukiaguthira yes ni onka wewe uni kutuike antu bako bakona into then kabambe ndele kwa yes wonka antu bako bafaidike so I'm just wondering ende njeri kumara wa yes ri kumara wa yes mbituona ibarabara we yere arambura na amburire ni barabara inge chionde chia constituency ote barabara etrika literally antu babonda bonda ni service bakubwithia day in day out muntu akethia na bonda bonda ewe ageta kukue marinya yau at the end of the day bonda ni wetia spare part bondera yaomba kuithira mtura ka umiyukiti kinya na loan somewhere muntura na kwenda kurera family ewe kumanya na bonda eriku kwatwika atiomba kuripay loan rwanto bara atiomba kufindi family yewe na atiomba kugura spare part yambi bonda bonda so ageta apaki mbi apaki bondera no aretete thina uchionde te mujumbe no we akwenda kukandamiza antu paria baithine ni u kende jana culture ya handout iraba kuthurania na ara parliament yu chionde bakuthurania na ara nontu irende etwikite inyumba transactions bira bako transact nara ibiende we moyo shimu kwerigirite kuya mbecha last time ayanire mana yaili bira biombekero ororo kebia tongeria bana ngaikwa kurira buru ni ati August tukiringa kura kwithara kwi kiaramu ndenda buliunga constituency yakwa buona half of it ikonto kinya kutiura komba kuria miaka ithatu gutira tate gutira ura mutongeri orana ni expert wa agriculture antu kwithira ketire ara lobby na u national ke ministry ira concerned kutuika mwina muyura nekire water pans nekire roi nenjire ithima antu iba kwanda sukuma chiona mpempe chio baita kwendia aiwe ikati walking up with the na u national mukinyire jwa style na antu bakirira na ariku bakirira na kende yambecha ira ko transact yara iti yake ya nenkerembi anenkere antu bala yantu bakayukia nonturi baina mpara na mtu nakomenya mwana okwa netite kurara na mpara njeri wewe mwekuru kana you are mother you could be a mother kana wa ukethira ukimenya a mother kinya mami okuengwa akerwo orare buo na ayukie mana ya tano kenda aringira muntu kura ni ate mwekuru agaita iburi kwa chala ya tano ikoyokia mana ya eliara ete agure kamutu kenda mwana wate atirara na mpara at least for that day akaua roro waichi areria kwachoka bamami betu ni anto yani naturally bainkoro injia wanengera muntu mana ile akaua ito indarire chengania ntikoenda mbi ntikoenda lana ete aringe mbi aringe kurera kwa atongeria bamoyo tu enwe tigani west constituency imutongeria atebwa example na atebwa anything no ntokethira watu miranto oba subject to toto poverty utikwenda kurita ngwiro bati kurita kenda batora bayo tulairia marua mutongeria yo ate kubwa nakokethira nyako inonge akariyoe paune type of leaders bati kwethera kinya bare in leadership positions yes me wira wa kabako ukaritana muntu kuwatie kuyu nkurukie umunengere kuyu no nto umunengere kuyu te munengera rwari na ruju lakini o muritana kuwatia
akaishughulikia wengwa na ndä no tukona tutigarekete reke inkaititha tugita break kidogo kwina mantu jegi na twamenya turia ni mantu ja national kenda tuchoka county netu kwina mantu ja empowerment project ile wita na mbere ni uthai Kenya yonthe na empowerment izi kwina antu bakutheta ibakuotike tukuona turona ciringi 64 turona ciringi 100 turona ciringi 200 itumba nuntethia na so kiuribire bikwijira ibiile number 1 antu bakuria source of the money na mbeche ikuma sikwitikia yana wa daily kire antu na itutethia antu ina number 2 antu ni bakuria mbeche ici ri ni kino ntu kuria kwa wakethera ni murandi antu bambiriru murandi to for example kinye ethera ni antu bonda kutuika anabaraba ufaidika nyoro tukomba uchurira akomba gitwa akiona bonda yumba mutethia no ntu ikintu antu bakwaga munini president na atumiria raua uni antu baraba kwaria buthuku bakiwa empowerment ni thuki ibaraba kuthwani ndiba mbeche beta guchurira nguo kana beta guchurira kirato kana beta kugura kanyama ntuku bararira unde kwa mbecha withirwa ugitethia na te mtu agitethia na ciringi maneli kana mana that kinya the jatano nya ngiri bwega njeri unia mbugu yoju inya empowerment sire ngona tu by extension no ya corruption ile tukwara onto if really empowerment ni patere ko kuiba uko dogane ni patere kuitira somehow structure who will be the beneficiaries pakatira paribao ni amount ngana each beneficiary akona i-target iri ya beneficiary antu paraba go target so empowerment is good lakini country tumba go survive on area the real empowerment area ingwetikia kind of kuonga antu to just on to the regime itself nikuona nilemeto ku meet the demands ya the citizens so the genuine empowerment as per eu perception yakwa the genuine empowerment non to raro jeri tukauga tuko empower youths serikali ni that 30% ya government tenders na contract ibatere kwethira cieri subbed for youths women na people with disabilities tema uni nyange ndandira company ya registered today nkona kuna tender yet advertised by the government nkamake an application to the same yani ngoge atuge cherry subbed to others rather than baraba chipatere kwethira chi intended for so those could be the real empowerment sire chipatere kwethira ikithitha gwe ni thirikari na tweja kienine shwali tweja tuchangi nukuragia source mbeca iu bali uga imine arambe abakuija na mbeca bagachanga mheshimiwa akajangirie kana ukeja na ngiri 50 au akapu kapu kimochionde lakini re at the end of the day bukiga na mbeca iria ntewetikia kwe magana jaire kana magana 5 ntewetikia kwe empowerment that money nukona nontu division bakithithia division ya mbeca iria ibukona kila mahali mbeca antu bakiaria bagitestify bakiuga oni ole ukugaga 64 magana jairi angara jatano so itego build au nyethira kana gwithira ko ebo bako ciathithwo ko nongi gwita kana ikugama to the next empowerment nini lakini ngona the real people bara bagwitire kwa empowered bongo bakia complainants bagi complain thereafter nokona so uniki yakwa ndingi kugo if thirikari ben genuine the program igotongerwa IDP na nyawa some MPs no bago tongera programs which empowerment ukija gwithira burube genuine they are empowering to get the vulnerable to get the youths kana whichever the group
ikubatere kuthia kwina very structured way ya ku thithia empowerment area ukona ijo ntunguga mantu ja youths baka make sure in tenders and at least youths bako benefit ingwetikia that could be the biggest empowerment area like mtu akwa empowered today na akomba ku sustain tomorrow ukona lakini ile atukulive on handouts na tutumba ku sustain a country on handouts any other time handouts that is not the real empowerment area but the kiti the dirikali na tonge tu aswana deputy president of the republic so antu ibapatere kwithira baya empowered like okwa empowered na okugurirwa bonda I guess oguriri bonda as part of empowerment at least ni ko make sense no turi royo tisumbura mtu no tego expect another empowerment no to at least nego go sustain lakini nandi cha ku tunafanywa empowerment kudidiro empowerment lakini nandi to anyire kugana mbeza shilingi 200 ino cha kugura mtu ule mheshimiwa kuga kusustain mpara ya kuya ntukuwe kuluka ukauga rojoro kaisoti. Thank you. So thank you mheshimiwa no tunande uono no romba gitekia women rep na thai no kuromba gitekia MP ituronere mheshimiwa Raila Odinga akiuga mbeca ici ya CDF ijuku cionthe ichokwe ruterenero county na kinya gaf cionthe ichokwe ruterenero county na bagwa mandate ya MPs ni oversee maybe mantu ya gwita na mbere lakini tipo bati kwithira bagita kwaya na mbeca cia bursaries and all that county ne batere kwithira giromera mantu jau we take ku kimantu jo ruga ate no tunande ne gitio kuromba kinya we wenda kwithira kweli MPs batena kigina kikutuika ngwenu ikoversi yake na utiki ngwengi bukuritira wananchi kana kigina kiki sasa wakirinjarene chienu ipo ganjeri ukichokia kiure kiu giaku kambongele mantu ja empowerment kiure kiu kia empowerment mheshimiwa au chokakia empowerment ya uma nira ukaithira jabua kwariria mantu ja special category kiri thirikari kwina kiri procurement processes kwina 30% itengeri special groups tukaua women youth and PWDs bake yako thirikari ke yako ithira iriki ku implement mantu jara na kurekebisha systems nontu iya katumite laini ne kabisa toke otegera mantu ja procurement antu baraba kurita biashara na thirikari is the most untrusted entity by the money lenders kana mbuye na lugera mwananchi wende akelewa kiri antu baraba kuritaniria ngui na thirikari ya biashara thirikari ni etwikite entity ira itiumba witikwa ni antu baraba kueya na mbecha nontu bwambi nontu bwa urito karita ngui kwatuika nguire igwikwa kiri pending bills kwatuika kithira iloni uguyukitie banki ukuyotawa kana ukaremwa kinya ikuria buru kwatuika ndi ni convenience kinya institution ira batomba kuendelethia nguichio ukiawita banki ni ukaua ingui account ukwenda wita kurita kinya wina LPU ya county mbecha utiewa buru utiewa wita kurita mbi kurita ngui county indi ukoona mantu jabo indi ngavana wetu aichiumiti na rairo allocation ya 14.3 billion whereby 4 billion niye wita kiri development ira itia kuinja barabara itia gwaka na itia kubwithia boreholes mantu jajau iba wakabwithia nabo biashara na antu economy yumire kabisa ute muntu wina kantu mubuko pura igitaria president Mwai Kibaki wetana LPO the yellow paper kana rangire ke direre LPO eu weta ni okiri ini lenda utora chukiuria
akonenkera mbecha almost instantly nonto baina trust nambi na thirikari iba kumenya unenkerwe LPO mbecha irani itengi na warita ngwe ukariwa na bokenda witate mantu yetere the other way round kwa tuika ukarita ngwe na thirikari is almost ire yokwa yako committed suicide yako commit suicide nonto karita ngwira mbecha ira itore ara kithira kura yukitie wiyo tawe na mantu jonde jakarike jamaingi so ninkera thirikari mantu ja empowerment kuya ni handouts kuya kwelera antu mbecha ira really kutikobua they have all the power ibo twikirite mantu yonde njarene chio iba tukwane ba correcti kana barekebishe mantu narajetite wrong kenda trust ira ya turana thirikari ichoka kutuika mwananchi wa kawaida mwananchi ya county ya wangwe emana 500,000 kithira ni yago ku supply kana ni yago bwithia atia mbecha ira nonto thirikari ni witikika akarita ngwe akareanga etia ewe emilioni emwe arite ngwe ringi ari ene mbecha nukuona kuende ikuo kuendelea na nikuo actual empowerment nonto mtu akaendelea akaomba kurira ana bawe school fees akaomba kuita kuchangia anto baichangira nturene you know mantu yakaomba kuendelea kiri community na tukona mbi mbecha igita atia circulate so empowerment ya thirikari ikintu kibati utegerwa seriously na ikintu kiaibu ibombo bakuo ndemutongeria plainly na mbue na marietwa ntiko chuka kote yes uni opinion yakwa manto ja empowerment yeko thitheka imanto ja ipo iba torekebishire economy such that kuina channels nyingi iruokete cia mtu ukuona ngwe na kumba kuitethia kiuria kiu kingi ni kia CDF kithira ni bati kuretwa kiri county kukethera mbecha ika pulled together na itumike boya buraika ikatethia mwananchi ina mbeta we nkorokie bura ciotethia thai I can support that 100%. But how sure are we now the nera to enio ni ati ende obira Raila Odinga akulalamikira kiwa chume nara corruption yetu karito tame itatemwa kana yonerwa mbetere obura gukuthithika no boko geta atia kukabwithika no ndumbecha ichi ya CDF ni indiarakia muno mbona imbecha cia mariga nontu koina atongeria nthi bakuritana chongo ekuriaria ugeta kwa mheshimiwa wa Kiharu Ndindi Nyoro ugeta mbona ana bawe muchiari era wanare 1,000 shillings yes but they school bonde mwana na korea skuru muchiari akarea 1,000 na tamu igathira mwana etete ate akithoma constituency era uti mwana akorwo ngwa thukuru no ntubo waachia mbi mbecha no ntubo waachia mbecha twa yako eto ruare ngwatend arambe ithano tio changira twana twetete mbi school twetete tubati ko report Chuka University Embu University and other public universities but na mbecha kinyacho bakinya kuriko so nao kauri atiri to muchangira cia weta huku mathukuru aiwinge ina ikauma mwanka thirie the 4-year course ukona clearly twina thinene ne muno na mbecha ira cia CDF ike ya kubangirwa boya yani kwethira kwina free education in this country na kukethira itu produce antu bakuthoma na batina mathina ya maingi toke ya weta kiri constituency ya Gathoni wa Mushomba Gathoni wa Mushomba abwithitie a central kitchen whereby ana bonde nabo Sunday schools
kabaya wa bia korea that central kitchen bia korea birua wau ngari ike yamba ithano igapa kwa bia korea o ngari ni allocated school ira iketie mbi iketie bia korea no that magical CDF ni ekurita nguira nara na gwetu mantu yetu tutikwita atia tutikuona kwetu kukikariko kato changira mbi ndakwira ruari ngukai na arambe inya cio changira twana yesterday was a Saturday indirari na ingi ithanthatu cio changira twana twitite mbi twitite tubati ku report university on the 31st kwina arambe ingi bwithitu imwire ya somewhere eguchangira twana 16 twe mwire ayo mwe twitite mbi so ana barabeta thukuru irari yes bauchangirwa na bauku mathukuru then anyuma yau ni atende kukoheta ni ate gwa karikari ingi so nkaua CDF era kwina mbecha ukire mujumbe kwina mbecha ukire human rep kwina mbecha ukire county yani mbecha wike ya kubangirwa boya ntiwitikia twethira twina thina ya itu ina chio changirana in this big way yes kithira ko njira yumba ko ya ikabangwa na ikabua na chiatethia ndire bati kuia thank you hata juki break ndiro tujuki break kanini katukaromba Mungu na ndia tuibono ntu no zije na kwa tuika ikurete nya thina saiti aifueka sana gutegeria Vero TV no tupagota na mbere kuthira mana batu tana mbere guntumira SMS yaku namba ni 0748988901 nkomba kuthira nkiwa tona twachokera nikenda tana mbere kwaraniria rutero Facebook Meru TV Kenya na rutero Go Live Africa Meru TV Kenya na rutero YouTube Meru TV Kenya okomba kuthira gitu watanga chokera kagita katikura yoko maro kwa mitamboni. ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe ithatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke.
na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turiaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni ja kuguna mukojo waku. Tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha ukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Tori na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Mero kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Nitukenete hamno itete na mbere na gutureithiria. Hibwega sana mutegeri wa Meru TV nkatha mwanzo na mbere kuthia tukiaranirira kana utegerete rumuri rwa siasa goroba na arua nikuri wite na mbere kuthia gintumira SMS yaku nkethira nkiwa tauna twachokera na namba ni 074891 indene screen yaku komba kuthia gintumira SMS yaku wina kiuria wina kio wina opinion kana nya comment yaku ni kintu kimana sana tukitha tukimiwata nikenda tukamenya urugata na kinya thimo wenda kuthia gituringira thimo bado nombe kuthia ugituringira thimo na kwa hivyo tugita na mbere kwanza kabisa kuna biuri tu bwana kuna biuri tu akiri mheshimiwa Gaki lakini pimwe nkona no uchokeri nontu ujwa kumbirite inkuria mantu ja barabara ya Kagaene gwita ruterero wa Miomponi bibiru kiariri mantu ja barabara eu then ongi akambira barabara ya Kamoja kinya bibiru warire barabara ya Kamoja then ingine kiurikira tuchokere kiu I guess arimbira batu tuja tukae wa shilingi maneli ni MP wetu na manteje ja turigariti muno no turigara meeting ya gwika kantu manager irire aritwa maneli tuikio na batu kira tukwenda development asante yana tukinyabwa mukari huo wa urikiuri
tuko engage na antu ba constituency itwaririe mantu jau ja kweana maana ya ili round indi riku akiuga akaitithia chie ya 5 kana kinya ngiri kwina untu mbwire cia kwa antu kenda bamuringira kura. Okay, ko ikura in short. Ikura iu nio culture yawe ya handout na ikunkuwa atiri kithira imutongeria serious cheupe akithira Rwanda rura araruyuririe kwire attemptete kuinja water pans kipindi kiawe kia mbere na cho water pans ira corruption ira inara parliament ire ya mwankande au anto betete bakerwa irutero lairangi bakerwa water pans u bakenjirwa ije na liner karatasi karake kairwa alafu ije abatetherie kuritarwe kuraba kiringa miundene yo baraye warwaria very attractive nukumea anto bonde baretikirio ti muntu ati kwenda kuinjirwa mbi kuinjirwa water panira mantu jaraja kurigaria mweshimi wejire antu barandikwa maratasine areja water pans nini mategu imalinya malinya yarenjwa antu barenjiro malinya mindene yo irinya ria yari kenjwa jakanyumba kari enjwa ria nau riatiwa without lining ritina ritibwithiritwe anything egusekiwa kinye irinya rira withira ti atari kirindithia kana kinyantu marinya yara mwankaru ari utebwe yaitirwa so imiunda ya antu yaurire otheri nontu muthetu jura arrangement yeyu ni etire atia ni ethukirwe kwina bo bejire after some years parathika yo lakini kinyoka thika ithetu rarite a productive burari in its originality so muntu ukauria ni ati aitana ni expert wa agriculture a PhD holder mwankaru ari malinya yari antu ikwa kwire antu baile kana bathatu ndethie itia urire kuriku itia kwirire ku na imutongeria ko bwithe mantu jariku rira bati kwithira isekiwa antu bawe ka ubaretera more dangers so antu bathie gatana kuuria muntora twaurerie biuria cia gwithetwe water pans like 570 cia bati kuthithiwa 1000 rira ndaririe mantu jau muno ndayekira kiri media houses mbuga purachiona sometimes back yetawa marinya ya mpanga eunio title ya egi so ara kwatu ikende itethithwa 1000 arekera wara in fact nderirwa awire muko wako akuthetera malinya yauri ne yende ayojurie na areka na mwankaru ari atetate yatabwithwa ne ate muntomba kurita ngwe kario kithira na kweshimu antu baraba bamuringirite kura na ibo bamwandikite ne ate aumba kubwithio ntu yabu muntu yo mutongere yo ebwithio nonto na kumenya kura imbuire kura iringa we itara kiaramu na tianie yetu ni ria kinya miaka ethatu itiraura so rira muntu akeyana mbecha na kakunia akamatirite antu baraba kare mbecha irana ntio balaumu ntio blame nonto situation ithaire kari uriko so utongeria buratu ina buo ni utongeria bo tora bwikite antu ukiene kenda antu batora bapotuleretie mbi bapotuleretie maru na ibo ntu oni ndiritete nkauwa ndi tayari na indo ami kuromba kura cia mujumbe wa Tigania West kenda ntethi antu betu kiriro banarira tuona itugwita atia itukithiria njeri oni ntina platform yoyote kithirikari tie county tie national lakini in my capacity they a private citizen inkogeria bora nkumba na nkonera na betu ngui na ingui well paying ndinana Tanzania Dar es Salaam ndinana Kampala ndinana Kinshasa ndinana Lubumbashi ndinana Juba South Sudan ndinana Dubai bakoreta mbi
mbecha income na nariko mbecha ikeyana na chieya ikachange community. Yes. Ana bara mwana ora kethira nari ya waikiongo kana na atanite inya into drugs no ntubwa unemployment maisha yawe yachinjirie. Yes. Akethira na ataurene pamwe kuona bakeya bakagwithia kalafu nduracio kalafu. Yes. Bangi bagaka nyumba ukona mwana atirari ya nyumba akite a permanent house. Wow. Bangi ukona bena mirandi yo ekurithia ng'ambe. Muntu ageka ng'ambe 15 yangu akarithia ng'ambe chieria. Mukami uro ng'ombe ira imuntu ntura una nakuria mbecha iriku. Veterinary office okumenyera mifugo tonturo iu abaraba wakira ng'ombe iu no bantura to bantura kwatwika mbecha ira ni kwia na ikabwithia mantumbi that iu ni only leadership irambitikitie transformative leadership ira yotonga mtu directly tiaria eterete ya narira wamwa mutethie buranwe aombo tethio ngi ungi uraga tethio ngi. Yes. Program ungweta kazi manju i program ere beyond kura nontu kinya kura ikara ya kwana ana baraba tibutwa ngui I'll be the happiest person kuona program era ndio Murungu aitethake ne ku impact to the 4th and 5th generation. Yes. Even kinyarira turaitire na antu baita bakura turebelere ndi kwatwika impact ira watire ni kuendelea. That is the kind of leadership irambe shimiete. Okay. Te ya maana yaili nontu keyone nkere muntu maana yaili atalone ndeta maana ili yake kitera imuntu aurene ndeta na maana yaili ya muchi yatiura mutu yatiura chukari otibio yakaura kwa wanja kundire wariku waandirania yo ibi wa promotire merimo irereta waimbi ni nchobi nontu inyote tonyo nchobi enjia ukanywera iko affective yungo direct. Yes. Muntora the head of the family affectirwe family ra ni etira ura indi mutongerio kariwa ina madhoania backward ya jau. Okay. So maana ya ile culture uwe maana ile ngereti kuritana antu betu muno ito rekane niyo kapisa na bura oni kwera antu especially antu ba mami betu ekuru betu mutongerio rake ya na mbecha ukaikwe wena we condemned kana nkoro ekinwa ukiwa muntu nanenkerete gintu kiawe muntu rakuiyete chia kuibwo ntori utwire okiene bu wena buo ibwo nto manto yaku ate kuomba kusonga nonto akuiyire kara kureterete ikani kanini bakuretera kanini yakau kare no menye i part of mbecha ira wii lakini kura ringa nambi na akiri yes. Okay. Hakuna mtumbira Jeria habari akambira salimia Mwaki na madam ambia Mwaki aguzie barabara ya Nkunguru Karaene na stima mtosita Karanja. Actually barabara yeu hakugira no ira kuga indalinde demonstrations ya barabara yeu way back 2021 barabara yeu ni ku connect Ayunche area all the way kuma stage ya bonda somewhere without Kemakoro. Main road no tumeka na very many users in a single day na barabara yeu at any given point itadi to the standard. What happens kiri barabara yeu ikulimwa yonde eri magwa ote marami ote kware dusty just kurima to any other time. What happens in our area on the lower side there what happens barabara yeu any other jada inelemi but what happens any other time yari mwala kwaura tonto twite temburene soil erosion take place barabara ene so muda tujua junde juraremi wakamatwa imbura so
angukora ibarabara very critical actually na nibatere kwithire thithitwe to standards kenda yombo serve the many users baraba tumaira barabara yemu but ambachokeria akaliba mwangandia mbere still ndeke fight ya barabara yeu na God willing in due time gwetike tugasort that issue nonto indaba promise na inyare undaba promise tere twathithagia maandamano ya gutetera njira yeu something little was done te kira to expected iron kugambi kiuria ya barabara yeu ya allocated around 13 million but whatever on the ground ona ngugire itikite njirene yeu ne 3 million or 4 million mtu kumba ku quantify nini so ntatikanirie barabara actually niyo barabara ile au nintumaira kwita wetu and the fight barabara iu ankwenda kubakishire kendelea anakulia mantu justima woni ndatethete ma area sana kugo me connect stima cha last mile na very unfortunate incidents happened that kwari somewhere low the lower side here for where I come from iba ete promised transformers mheshimiwa but up to date kuma 2021 up to date na 2025 is 6 years down the line lakini antu ba no bena expectations batura go I promise okay next month transformer yanwire o tutirolirwa no gona in 2 weeks time over promising na promises you na ndichu any other time ukona ba raise issues no that area looks like any ethnic corrected kabisa the upper part inastima the lower part yao inastima so they are in between there abe worried actually no ba kiro kabisa kana bakare mkuona but oninga te diola mkumba kusukuma kupush but intena pa wasi no inte MCA da inda kura ako bera bambi ke go 2027 ikenda tukomba kurekebisha yau dawe di the justima antu barande kai justima by then but da intena but I can only just push but they we are doing so much for the community itu kwenda kuona antu beto ba gukarabwega no kuona tukwenda kuona antu beto ba kumadinene ngwetikia our common enemy poverty ina ukea mheshimiwa gwariria iko kona they were always bagasa baibira keka anda utikauga kuya kidogo kuna mtu ni bakadiri hata batena option aba tena bio kabisa sawa so ndio nko wako on the same so bate diola nkumba tena uwezo sana ndio ni sitting NCA kwa iko sukuma those who are elected bara bena kanya da ibara ba ile chance mwananchi bomba kuitira mwananchi nguge ina maendeleo tajaja barabara atu me atuitura batu siasa nimbe chegutura mweshi mutongeria akethira ina certain project ira karomba kana yakura in other time gagito gejo kera antu nande this is the time bijite ko vidire barabara hizi kaugange ake yabuga ubui kumbe atupatere kuma siasa ni cha kulinga siasa ya kuromba kura na barabara kuromba kura na ruji kuromba kura na nini tupatere kuja transformative leaders as mheshimiwa uga no tu desperation hiyo ni wako na nchi yote ba weta ila bakiura gina ningi weje tawotira this time imbinande weje takuromba na kura obata jiraga ntukale tachi bakora yako de oneu nukuona thank you aya kwena mtokombera cheupe salimia mheshimiwa gaki sana na mwaki nataka uniulizie madam Arisita Irene kumarutiro Tigania West akaambira niulizie madam a clarify something that has been going on kuna watu wanasema before upate hiyo program nafasi kwa hiyo programu yake lazima mtu atoe kitu kidogo is it true then kiurikebile yako oria then criteria rikutumaira gutara mwana ro kwenda utethia ibwega muno nontu bwa muthikiri una mutegeri wa Meru TV awitwa Irene yes
ciuria biu kwina mantu ndiracounta kiri social media kiumia kiki athirire kukira no baba ikuo tu nontu koete program iyo ni kurita program itongethetie community in a big way mwanga gwatuika ni challenge barabaritine thai muntu akambiria kuana bau baina uome ndeira bari currency na ni very weak kana utembecha bawita ate bakuona bombere ndia kuira akaribatigania west na mtura wembe aina interest ya kuthikira ana bambura iria ngwe bonde mbecha ira kana muchara yo bare yawa in US dollar bare yawa in dollar kwa muntu katuma mbecha cia waga chenjia cia ya ikachenjia ikatia Kenya na at least buni onto bonene ko propaganda era mheshimiwa arenesete kuwa na ukuonde ana baubare currencies cio ni weaker than ya Kenya bare ya $1 na menye ukinyawe na arekane na mantu ya uburu program njeri otemo ana eta kwa kinyandururu kwe kinyaka ana now the latest kuona ngwe kwe kana kamwali ka ketite kagaitia ndege Wednesday Jumatano ketite kuritana Kinshasa capital city ya Congo you know Antoana baria bari unemployed kabone twanya ya tu nonto mwana atura na araome na kuona exposure na kinya CV yewe ne buire automatically mwana rake aweta akaikwa akuremo inara na kwenda kinyocho ka Kenya akithithia application yangu aumba kwa considerant kana kaewa kanya kambera nkurukie barabatuire kuriko batuire Kenya so kambue kiuria kiukia mtu kuwa ibarita kitu kidogo utemwana kinyomwe arita kinyandururu yawe what happens mkwirire uni iwituma mbeta nkauria ngoi ngenji companies indi tanairia nacho biashara anene ba companies unkabauria bomba kuona kanya no kamwe kana twile nani inkobo hakikishira nkabonengera antu etikua antu bawituma ngoine na kinya nkaba guarantee nonto no monka kwithia kwina garanta nkaba hakikishira nkabanengera antu babeya so ndero kethira ndiko kwendekana accountant request unkame float across social media forums tia Tigania West na account chiakwa nda floating kawego kwendekana accountant jeri kendo menya unemployment bo irite antu betu within an hour beteri accountant umou CV ngatumirwa kinyamana yaile ni antu barapate nambi what I just check kuhakikisha mturano wa constituency nga forward CV ira ikariwora nga forward ra company ikwenda mbi ikwenda kethera mtu mwe bakwenda kana ibaile bakabwithia shortlisting babwithia shortlisting as per requirement baraba ukuluka nao baringairwa thimu direct muntu akerwa itoko send you an online interview egita rina na rina ukethira ore available yani njeri bira muntu na muthikeria mwire bira muntu ende kanake kwithira aina bio ni availability na thimu ikomba ku access imbi kamera boya kenda uthithia mbi interview an online interview wabwithia interview wakuluka waba satisfy na bona wewe na experience ira bakwenda kana nuko ba appeal nuko meet qualifications chionde beta hand baka gutumira an offer letter no after wako loka interview ibo negotiate muchara boka negotiate muchara boka etikaniria figura baka babati weta ate okuria from there okaewa offer letter waewa offer letter then ukauaire we comfortable weta ku report imbi kana baga kwira tuikwenda tariki fulani are you able no kuomba kana kuringa na mantu yaku no kuona yakaomba ku report tariki no komyaboka discuss kithea no kwenda kwa wantu ku ile ithatu ithurane anonto indenge wetete boga etikaniria at that point
mbere muthikiri na mutegeri wa Meru TV na antu betu batigania West guti o uni mbithaira ngitonyera nti consulta wakenda muntu abwithia abwithia interview na nti influencer nenkanaira chionde baga communicate now directly ura athurawa atomerwa kinya ticket in fact ibo bandingaira thimu mwesh ngoera batumite gita fulani re indabwitheria interview na ndakuluka I'm excited ndina nya ticket yendege lakini ntiomba wita tutionanite nkumenya menyano amburiria amburiria ngui arani oto chema na iria mtu of course tukimenyana tukiwiranirwa tukaringwa mbicha nkamituma nao mitandao newera kabaira so and so netite ndingi ikwejana propaganda yuka ingi na inkuwirwa kinya nontu bwate many beneficiaries barande nabo nontu ibo be ya mitandao neweu mtu akaua ama beneficiary no tebio ndetere atia no tebio ndaritire so kambere Irene ngoi chiethera chie transparent completely ne as simple as that kwe bobo na ina ya chiama batewe jo mwambura kia mweshi kweli nitapanda ndege yani ati excited kinye kwithira onete ngui ni gwitia ndege ni ati we ngwana wagaitia ndege wa mwira mbati yes ugeta ai wita witi obona ona ai kuo aringete mbicha nkolokie 50 ate witi gekithira kari ndegene yani na ukithira we ndegene utebio rite kinya nduru orito kumenya itokuwa na undumete baro achiarimu kachienda kuwa 500,000 waiko mtu awetu inya 600,000 these are things that mbirawa tikande mbecha nyingi muno mbere mukario tigania West timbecha ndi nyingi tikachiani injust kwira murungu atire menya kinyoka uthuranye cionthe njeri kwatuika you have all the world mento birano wabitia na akethira murungu na ugombethia utiayitwe utikurara buo surely yani ite costinete ugutethia eu nenjere kwa give back to the community na mbere mukari renge tonto kinya bakura manto ya imbethirite nkiya bwithia even long before ndambiririe kuthoania no ndombe kura kwenda kuromba kura ikwenda kwithira ndina a platform whereby no mbwithie manto ya inambiga in better way yes okay mbere tumaruka kiri kiuri kiu na njire nkwe buru mweshimwe kuna mtu kuria ri kethira antu bara bafaindika kana bara tetha ciiba kuma constituency kuake kana ni miru yonthe as a whole na kethira ni miru yonthe I mean constituency then murungu agautethia kona gitikiri ugatethia miru atia ibwaga no ntu bakiuria kiu right now concentrated na Tigania West iponto program igwetwa kazi manju Tigania magharibi kwanza tuambiriretie Tigania West no tuimbonete unemployment ni thukitie ana betu baba ingi muno but tekuga tutebwithia kinyamiru tuka extend kinyamiru when time comes no I believe in empowering without limits yes so kinyamiru tugeta atia tukabwithia na nkeja kwewa wamburia kithira murungu agotethia wona gitiki ugatethia na bamiru bonde atia in general of course ndeta mbunge au sponsor bills itwaririe manto ya biashara puranto bakuinyilwa kuina loans chieja na wa unreasonable loans ukona anto iba ukobethwa mikobo ethimu wa kobethwa mbecha ukariyua na interest enene muno kwatuika kinya ichitire nuremerwo kinya ikuria tomato tumwe tunini ya tu itu nkwenda kwithira ndi mbunge kenda menyera mantu ja
mwananchi wa kawaida no ntumanto ya maingi muno ya inyete akari na bate kumba kuua na kote sauti ireo irayumba kubariria so bills ira imwe toka sponsor nara techiote de mukari wa Tigania West constituency yake ichiote de Mumeru na Mukenya. Yes. Okay. Haya, kwena mtokumbira wacheupe, salimia wageni sana. Waambie tunawapenda na tunafurahia vile wanaongea. Yakaua lakini kwetu Tigania West tulichagua daktari na sasa kazi yake ni kuoga mikono akikusalimia. Alisieta Joseph, hivyo sana. Joseph nitira menya uma kethira ni uma guo lakini wewe ni maoni yaku ngure maoni yaku na comments yaku kintoke maana sana kile batu endelea kutumira SMS yaku namba ni 07489891 uketana mbere kwithirwa ukiaraniria nani kwina mtongi wetwa Salome arembera nketheria bwana mwaki sana no mwire mwanganthia tutina we have no linda itumweterete lakini atwire kinyawe agatuthithiria mbi wega nyani ngwambalikania kalipa mwanganthia bado kiroto kiria ndari nakio gia kugarura mwanganthia no kirio itwageretie kagita kau jeri twa participate agi community activities actually nyetoka twari na interest nyecha siasa attached ni ule wona atiri if you have a chance tukona mheshimiwa akithithia aliwa toka ile attached politically not to nyana bara ikite nara narua kura cha kare makungana toka maonora kabuto so that is what we end in mind letwa twageragia at least to empower community na untugo bukaibula tomba kuthidi so ninda the project just imanda agenda connect to the project cha last mile connectivity and by then kithithio yeri toka nyanda iyenkaromba kura so ni ura wona if you have a chance you let people benefit not nyaware gantu ba benefit utekega kufaidi so that is what was in my mind by then but now in the expand that Doria if I can just touch on one or few na toka perhaps mbande somewhere position in ya utongeria ndona kaoja kuwa chance ya kulinda watu balea ingwetikia ndomba nyani ngoko straight kidogo go beyond lobby onto ojola toga ngwetikia to agiteri atongeria bare bomba ko lobby beyond ore moshimo beyond what has been provided kile kileo onto re there is CDF allocation ura mama ura lego mama allocation yewe keje 340 million per year or 135 or whichever it always be there with the oro cannot tona MP o baraba pasire immediately after election na their constituencies si kurano de monkada inya by elections itadi durim a CDF ira no ikuita no kuona so what else can you offer beyond what has been provided in Jamutongeri umba ku lobby ukinyana umba ku what different in being different from what is there umba kumeki na umba kuletera antu baku ile ba constituency ka etri UMCA awandi yako so ngona given that chance man jara antu benna di na nyingi mo actually ko yonda etre kwali ne korbange nge bamberi to mo kito onere de na twi tukunda gwa de na ndo sta kuinini everything ugita cibitare aguteta ne ugita na barabara ite guitirika yani bakauga na ichi beyond no kona so amkwenda to dideria nto beto civic education to be nisha to bera tere Nyabongo as much as bado to na passion na interest cha kupatedi nyabongo iba patere kwamba kuitedi no ntore toka gidi agreement lakini yakinyaki election time buka run for handouts buka matukira handouts buko uri mutongeri ula wina vision na interest tienu atati just now that look watu to 50 tule mtu atuire kule mbese tienu jo mtu mheshimiwa akuga aikite file mbese tienu ju it's many years lakini ande during election period ile period ngai nande ile buku chokerwa kidogo in terms ya handouts
surely tutiumba ku survive on handouts either tukwenda kugarura society either tukwenda kugarura our wants, our constituencies, our counties. So antu aba baterinya bo guchinja na magethera bena a changed perception na ura bakuview leadership no tongeria nikenda bara bena interest ya kubateria bomba na kubateria. So undi ugojo ndi mwaki nkauwe kwale thina cha mwanga ndi mbali thina nyingi sana tutirikia lakini nkwira antu betu mumero ugangenda mbale nyunyaro ikemba nande ambe yare twitite kaora lakini ala tulinde kwenda gukinya tugakinya. Jerry, imagine Mwangande is the only one then Meru County itini nyado kwe muwe ina kabro paving in utu na mukali ule Mwangande wijara kwe na thoko temba kwe ina kabro paving sindene Mwangande no watu mesingi aja akawa utiyo nyemu so waigua toka tukuthukia atuku address the issues as they are no ko etre kaya upena creation mi bale bale we ai upena pombe gwitira mwana incho no ndu at the end of it all ngwitikia mwana incha akakarabwe kenya ni ngwa ngenda kakura ngukalira bwego tema so that is what is there so tuigo tukiuga mantu ija maingi jala tubatere ku address ya tuigie ya leadership ya tongere bale bale itinga daidi so kenda nantu ibe embrace change anyway nantu ibe embrace change ibende kugaruruku nontu kugaruruku bwe mantu jama ingi sana nontu kuma kwenda bo posta na titemo kutoire amo kuringa rounds kuringa na jaya shimiwa baba itu tanzi surely what have you not done in 10 years no kwenda another time yani jujo atu nyebo mwe batere kwa loje kwa beti nikenda tumba kunzira le tuina constituencies iko kura wards iko kura na counties iko kura as well na nation iko kura. Okay. Mheshimiwa kwina mtu kumbira kwina kisi ya mheshimiwa oku akira wa nakuruire itebia sub chief na chief asine ikwari na sub chief wendeka mahali na gwatuika mturo waire number 1 number 2 number 3 number 2 mheshimiwa no akwenda sub chief no ntuni muntu akwa na supported muno ni family friend na muringithite campaign muno igitenere so muntu ari mbira mheshimiwa itu nete amwerenze traka amwerenze mwere na atika na siasa cia village nipoega no ntuba kiuria kiu na comment yu ya mukariu amuchokeria kiuria straight mwere onite ta kwelenka mheshimiwa mwira narekane na siasa ikariu nonto that is how he is wired kana igwa bwithitu mheshimiwa watigania West constituency i mheshimiwa wa Granges inyingi muno kinyanto baba ya wa bursaries wita ukalilwa ke system kethira wina kura bikagwa ina ainjire inye kumenya ibao ba muringire na ibao batamuringire and so ukethira uta na go suspect uta muringire kura ationa CDF egukwa loketira kana egukwa kireira ya na nonto tika inyachi ya na abo boega so kambere commentator mwire utongeria bubui ibubui na kokethira muntu nako discriminate antu kana nako athura antu na mbecha ikuma ke thirikari ite andiki chierwa ibaraba pa muthurire yake chieyete chia baraba muringire kura menya allocation yere keja yakire akaribo bonde siasa ikaringwa ikathira kureta antu amwe wa ba unite ukukethire ndi antu bonde ibakui wembi iwe muchiari iwe muchiari wetu twinde lakini mheshimiwa ina culture ekwathura nantu manto yo jakwarirwa ja positions yu inda chimenyete na kinyatha ikwina area ya nairire kwina some two areas itina administrators na ikuria miaka eli na manto birabilomete nyungu ni ati muntu antu baraba kolokete te bara mheshimiwa wetate akwenda
mheshimiwa wetu is that petty. A control kaende na yuchi administrators. A control kinya atongeria baraba kathurwa kere CBOs. Kwina case recently. Etire Samoya ekurubararega mutongeri ora enda. Ari umurega imposed kana ka bakinyiririe mutongeri ora nonto no awete akumenya awichira no amureria mbi no amubangira manto no amureria kura, yani intimidations ira mheshimiwa abwethetie constituency manto yau yagateki time toke undo mess ira akosete nonto weta ikundi ne bibiongwa bia bamami betu bareta bakero kithira mheshimiwa aweta na janange ta ukuchithia antu betu mikwa ageta kethia banikite yuene at the end of the day CBO iri na tuwe ikundi bibinge ikaewa 20,000 shillings ibethetie kuma rukiri mwanko tuko bagana mbecha ira kwibo baganite ike ya 29 shillings per member na bethetie ariku ekurubara bo bethera beri eta akona officials 3 chair secretary treasurer akabanengera kithira ingiri so now pakera members bara ware aweta mushemanio nejo mheshimiwa twachoke kundi no karingwa baini maana ya 3 kana ya 5 so ekuruba kethia bariririo ara no ntuiba ukira pachoka in their respective groups be ya kuringwa mbi kuringwa baini so bakaria ara bainyelekete muntu akana etethire ng'ambe wete eteria ngoko chiawe itemenyeri a family ewe itirite kwa uko na kinya ni ondro iweta atia ikumira na riu mwekoro kariete ara ate karingo embi ate karingo baini so rekana kinya na ngo yuchi okarikachia administrators mheshimiwa atonyera kinya women groups how now yes unda kwira ngokwelesa bura weta sawa sawa so kambere ou auria kiuria kiu mukari ou na kinya barabange bamba kwitha bena kiuria ya kiu bila tumba gutethia na bio tikwelenka mheshimiwa abo baombera imwelenke kana muswiti talk kendare kana tabia eriku na tabia eu ikokora mutena meri nonto kura ira ichi imwethetie mbi munene agwari munene tukethira tukonwa kabisa tukonwa imanto jawe ja kweya na handouts tukonwa imanto jawe ya weta kuringa biashara mbunge tukonwa imanto jawe ya wetira barabarene china kinya nzao china nthoni barabara ikuoneka kinya kwena clip ingire ta around ke TikTok muntu mwe akiarakia kiwa kwang'ania buru barabara ote barabara yoneka ku. That is pure truth. Teka mbere akaribetu kuthiria thina ichionthe kabisa tuchiwataniria twela kalinyene ni uko ikwambura kiambura yes obura kwambura lamire na tutugeta atia ukambura twamwambura iu ni ondra wake tikwarirua ni umwambura yes. Okay, thank you so much bano dena kiuri kingi kiaku kia antuba lairuru na limoro bakiwa bo batona stima kumora bonere onene bo butwira kuya ku na nandi bakuria na tekweri womba kubatetheri na na ati wono kwenda gitiki antu baba komba kutetheka kinya na stima yuka na roi now stima turina last mile ira connectivity ire gukarika everywhere in this country kwina constituencies imwe ciathiririe kuconnectwa kitambo jarira mheshimiwa the former CS mheshimiwa Moses Kuria rira ari MP indonere yake arakia akiwa yani a connectire constituency yewe mwanka transformers iratiara arachokia na aracheumite what yes that is Gatondo North nende mandu ja stima jari ona
mutongerio utu kwaririo wati kuomba ngui mutongerio wati umba ku lobby beyond CDF mutongerio wa wita kurita biashara mbunge thine ino kiriweri na discrimination kwamba nende kwithira nturera batamuringire kura and now because batamuringire kura bagapanishwa nambi nabo bagatwa stima kabisa mantu ja roe ithenene muno ya Karibatigania West constituency na nontu nkwira antu mbetere iratwinio ni ukura muti yu na miri na kuria mantu ja mutongeri uburu na kuria kinya mantu ja mbecha ciawe kana kinya ciariwa antu baringe kura na mathuanio mutongeri uyu muthao na nkaua imuthao ndikamemenia na ndire na mbaleletu ikamera kara mbue imuthao na ndiriwa imuthao na atiri mantu ja roe iyo ja utuwire ne njire antu matego marinya na arajati aja open you bamwende mbira wanika bagererie kuchokia mithetu kuthika munda no menyoka yuthika yutichoka level kajo sinki kwa twikerinyarira no kare uti wariku a PhD holder an expert wa agriculture noe waritire ngwiriku noe waritire ngwira Mheshimiwa Mutunga kinyara nturene aumite utiroi romba kunyua ni antu bau bena roi rwa kwirigira rwa kunyua thine roi ithira kinyara etete atia kinyara aumite kwa hivyo ntunkwira Karibatigania West njira akira twinio ni akurita mutongerio riku no murega no mwebelia kenda angivwe kana aya na njira muntu ungi urakuona aina a different style kana aina uritingwe tofauti na aina mathoania right ageta na areguru akambiria guchuira antu Batigania West into bikena makuriku no ntukinya ukethira uketa kuina yesa kana kuringa yes kana kuringa biro karinga no bati sincerely kumenya your primary responsibility niye kumenyera antu baraba gutumire no ntu bautumire bakimenya uwo kathiria mbi ukathiria thina cio na igwa ntu nkwira Karibatigania West with all humility oni ngwenka miumba no ntu inkumenya thina cio cionthe na imba mbiriritio kumirita no ntu transformation ire karikite no ntu bwangu ichia kazi manju nene muno ingwene na mantu jajo karika jako tuika invent by our neighbors bakiwa oito kuona mtu joriku jo so njeri mbaire ati wikumia lakini akethira inkuthwani na nka identify kana nkona kuina thina ya unemployment na nkambirio umiuriria mbetere na tukambiria kuona mantu ya kwa lokari kinya ya uyangi ndina ambiga platform menya indi nkia wita ofisi ne thai kuchwa kethira ibarabara ya ira twina thina nacio I can make an attempt kana nongerie lakini ndaita nkauru atire we wi mheshimiwa wako so oni nte mheshimiwa na kwira mheshimiwa sitting utukona bathenjukia seriously lakini tukaya kwebelia utongeria bothao tugekira mutongeria aina the people at heart na kwenda buru kuthithia change genuine change and real change tukia wikira mutongeria yo akethira awete kana aina ekirite nkobia ira mantu ya manene ya Karikatiania na tugaka chapu na constituencies ingi kana other places ira tukuona ichiendeleete. Okay. Yes. Thank you so much. Anko la tuthirikiri no tunkora tutirarukite na ndaka ithanthatu wake. Lakini ndina biuri bill kwenda kubigira kibabu bubairi. Kiuri kiambere kwina tukiariri mantu ja kwenda antu ba utulairie maruka na bakuromba ntukorua ri the former governor Kawira Mwangaza na ukari ruterene rwa Egoji East South Menti na agwikitie mubango juraji waweka eta juju wa okolea na be witaruterwa kwa twika kuuka na ndo inene nonto of course bwantu kwa into na nto yo yakaba wito bakirevuka or something na imantu jatumite anto baruterwa na ndibagachumiri na kumeneria Kawira sana na bagwa baromba thirikari ijumbe kuthire kiinga mubango yuburu
bago batujwenda kabisa ijo ingo no tujuto tethia Meru. Comment tienu tu as leaders bwa Meru na tu Meru is our business. Comment tienu tonye kure leaders bwa Meru bomba kudra bukichangia onto bo atia no tuju mtu arigitene igitarira ariko pengine atatethagia antu akanethe na batethagia we I don't know thai na umire atiku lakini no akwendelea no college antu baba riwa kungana na antu baba riwa into bira obaikire ni into bitumbo batethia na ni into bite sustainable na ni into te no bibaikitie bira bakwenda thai kuona into bi batethia. So your comment. Then number 2 kethwa tukienda kwa revia mantu jegie gavana Mutuma tutea mutige kinyawe ni mutongerio Meru it's way tuonera ke celebrate 100 days in office na ndenda tutakire tu generally utongeri bwa gavana Mutuma thai buthire tuvokaria te comparing na utongeri bra bonge burario chiri bibia nu baile in short kabisa ambuge atire njeri thank you nonto bakure kim ingwetikia mwananchi arenda permanent solution to their problems ngwetikia mheshimiwa Kawira kuofa iutia nimbona che temporary solutions nonto nyeu itembali na handouts ile tukugira ukona so nugo ule anticipate go pull crowns na those kind of handouts still ngwetikia mwananchi arenda very permanent solution key problems iria nacio na again tutomba ku survive on those temporary solutions nonto temporary aigo tuinga metho just for some hours or days and the later uliona the whole clear picture the nairo rale acho gucoka ringi unaona so yago style cha utongeria na mbingu tikechikoda very different but it long lasting, it is sustainable. No corner. So womba go bentize for that short period muge uko bona non to be numbers na no kuigwa at the end of the day scrap no corner abako darana utigi into nyakere o enough such that all those who came bala on the bed never can benefit nyana that lead through so nande gedre it is scrap bwanje rio kinyangana bwanje ego we fight for that show I mean non toka birina so unike hapa ndengi kugatire if either no kwenda gutethia antu na we genuinely no kwenda yani no kuona ja that program yomba kuithira very impactful do a long term project na ingwetikia antu bau baka tura kurikana gintu bomba ku live to remember for long Mugaba Mutuma ambuga Mutuma nakuthithia bwega as a governor for that short period ni rembita kwithirari ofisine gwetikia drama chanyire Meru na une utwendete atungi credit to where I do na where would nonto niki tumanto kidogo tambonete ndene would yakwa mieri umeka Mutuma thirari ari governor ingoitika itoko speak much about him moving forward not to nkona ya na kurita ke silent so nkona tutite bwega as a county with the new leadership ile kwa Mutuma na ambuge much has been given to him much is expected from him kwa mbomba kwa ngira akamenya expectations bando chiri very high kiriantu mwananchi ground ni ora tundiri na when daily na expectations ile goro sana nawe so aga pull up but so far nakodide wega as per me. Thank you so much mheshimiwa. Ipo agajeri no ntoba kiure kia mwisho I believe kambue mwananchi o Meru na gwitaki aichio kairwa nonto bwa civic education yeibo twita in such a program tuka exchange ideas antu kinya boiba wita baki
bakierevuka again mwananchi na kuomba kukompea kana kuringanithia utongeria bwa ngavana ura wario na bwa wario thai bakona mantu ija kuritika na njira tofauti ngweni kuritika kutene chale kutene tuma gikingi yani ngweni kwaria mantu jara yandiaritie menya imbethirite nkiobserve bombere ndi mutongeria libero mbenda utumira kiongo giakwa muno nyankiwa ingu support muntu tenda ku support blindly mbenda kwalilia mantu kwa kina mbona kweri muntu rangu support na kuothi my support no ntukawa ni support muntu mu support ina into biakwa na inya yekwa yonthe so wananchi kinyabo ibakuona kwa mbere ndo ira toturacho aibwira totwirie ni ethirire boyaile ugeta ki want chieto nonto imbailete constituency yekwa kwina activities nyingi muno ikuendelea ukethira barabara ni kurimwa ukethira weta athwana indironete barabara iri mimuno kwina activities ikuendelea ya kithi kwina a modern livestock market iruriria ng'ambe ria kinende riwiri wakwa ukeja kianjai ugeta miathene chibitari ni gwakwa and a lot is happening there kwina mutionjuri maternity ni ritaritiri ngui njira ni kurimwa you know ugeta nkomo wa rutere rwa nthi kuri na a GBV center ya kiantu kwita wa Kanambuli that center ni ra transformirwe ni wataniri ni county government na the county woman representative igiserve both iraya gender based violence victims alafu noyo host Meru Youth Service MYS ni ra reviverwe na ni araitite kwithira itite atia kukethira kwina ana over 1400 bakethira by center ira so nukuona thina ira nkuwa ira cha constituency yakwa ikwitite kwithira kwina economic transformation ekuriaria no ntwana bara training yara bakenda kuria into chapati chai mandazi so kwitite kwithira kwina activities nyingi muno ja njoki area riko so na antu barabararira membi batina gantu mubuko ndiko miende na mweshimi wageta no ntu bara indi betite otonga na bakaringa kura na akiri ino ntu bena gantu mubuko na iba kunyiriana bo mantu jaye karika courtesy of the current governor uratu inwe no aretete mantu jara na mpende muthikiria na mutegeri wa Meru TV ndenda to note that governor kinyate na budget itu into turato ndogo etere ethire no ntura wario na are ku utilize budget irere tate kwithuranira na mantu kindogo na kuchenjia mathoania yakareta very big things kwa kinya akari iba kuona tofauti now sentera yambiriria na barabeta ba report yara na activities ira ciambiria ku take place kwa twikanto nduka iwe kwa uviosks biwa kwa kinya thoko ikuya ukwendia nyanya imatuma mbimbi ino ntukwina mantu ya maingi muno ya kuendelea no kwa ndombera ngavana ora ari kwa getara na mandibuti na miringeti eta kwa ya naona muntu wo muthikira ino ntu kindra buti kirambika kweta akela kwi muntu akoya number 12 ungi ukoya number 12 na number 8 utekona bira biti utethia so buranko enda kukwira njeri na ntienda ku comment mantu ja moyo kuru nontu na aitire nontu yari thinene muno ya county cancer serious lakini nontu no kabwe antu banyumba chendeto no kapenda turia tumwariretie kiama kirai na kyo kirawitite na kyo nara wambere kira ibiachara ira ibiachara we pasono buru toka
tukari orongo no tukiamakira i family members ibombi ipo top leadership so imbonere andikete akiwa bagaukiria kuma MCA mwanka the top seat in the county aukiria nto webera atia what do you have to offer bira biatuma kwa attract anto be yake amene gyaku na iba ko maybe achare ne kube yete weta atia anto ibara omire na inkomenya o tu etete anto bamwe abara batethira bena kanya ke siasa cia Meru no nto siasa ira to kwenda i siasa ira mutongeria kuya no nto bura botuma wa chenjeria muntu maisha yaba unende ndakwirira Governor Mutuma if I were to comment about him so far so good kuringana na oni na utongeria bura mbendete na kurita ngwe inyingi muno kwina antu baraua na kuthithia photoshoot ubichine lobbying irato kuwa ira lobbying beyond CDF kuringwa bicha na ageni bara ageni beyete okuliungira no monka wende weka memories na menya mantu jaraija public na antu barare ba engage kenda beya nambi baturetera investment in Meru County so kankwire njeri na mbere muthikiria wa Meru mantu ja nkija tegeraira kuraya urande no tutikande thirikari ne inkuona oni ya ngweria na itwitete kwithira twina kipindi kimwe kikiaya muno na ngoira chiomba kuritika ni ngavanora twinwe thai ingweti atuma kinya methori yara turirite miake ewe irathiri yanguke na tolo iyo though we cannot recover no nto bau betire kwina mbecha betire acio na kinya kwe bondi ya nkauri atire corruption ira tukwariria na ara national level no nto mwanka thai tutirona Governor Mutuma aretie au akurinto byeiro na itukumea kwe bibinge muno byetire atia byeiro no nto tengwe ciariteka ko indrama tuona ekwelanira mandibuti yau ekweta atia anto baikairwo mandibuti na Mirengeti na kongina kwa anto bayokira keminara bo kaba waka into permanent na kura serious assets lakini Mumero imandibuti nambi na Mirengeti nonto mwanka thai thirikari account rereo ni bati kwethira chungusete batwira imbibia Mumero biarirwe na ni ataba ubithia tabichoka so kankaua oni amoke with Mutuma na inkomea kinya Mumero arari wende indirari kinya Igembe Central entukwetoretete kunogokia the late sniper nde yako ithira barabara iucha ku inywe barabara era kariba ina thina nio aki ibarabara ewetwa kore nio ni ya national government na inda ikirwo mheshimiwa na arakiwa aina plans tiayo otherwise ngwechia MCA na chia county government yani nichio kareka with a lot of orderliness na in an attractive way. So we will support this governor aina goodwill yekwa as a leader tukendelea kumusupport. Thank you. Ibweka sana muthikiri na mutegeri wa Meru TV. By the way bibiru kinya urorera giteke angabona mithika lintore akiwa kinyawe na umusupport. Awa kuma Mutume kwa ngavana kinyawe na arekere gwiti giteke angabana na kiriso bamwengu na inyo na umusupport mwangaba rutengu mwaka 2027 na 2027 yethero ari sawa ana umusupport. So nteko menjeri kwa abangete gwita lakini agatwe. Kinya batu no mbuwe na mbere ya Meru menyateka kwende tumba ko change ngavana no nto kwenda omuraya kana omunoru kana omucheke omutune kana omwiru ngavana tumwenda no nto nawe tatia na kurita ngui ende yake ya kurita ngui na akaendelea bo endeleete ntethira oni ndi na reason yekuwa inkwenda oche umuchenjia njokionge kethira nako satisfy nyonta ya Meru na meritire yawe yangwe why not tumu consider na endelee aritira Meru ngui twatho referendi kithira no akobua ibwega sana katume kutha tukithirikirio no tuwa time kuna time wetu ni kurukire sana
Katukathirikiria una ate Faustino atukurikia ka parting shot ka second bwega mbere akalipa mwangandia bwega sana no kwa support ile wampere 2022 na mbari ikanie 2027 kwenda support yao ringi kenda bomba ko wakilisha kile county assembly ya Meru kenda tomba ku pass laws iligo favor mwananchi ule totalite na ule kuitio tete bunene sana briefly edera mheshimiwa atirikanagia ngavana bwe kwena sibitali very critical itakuwa Kaongo Health Center sibitali huu health facility lakini ina services ya dispensary around 30 years since inception umudian kediria muketuna dina nyingi cha barabara all the way range from ntekwenda kugweta nondo the area is vast lakini ndikane mheshimiwa atwete tembureni our people do suffer most on rainy seasons aswa antu babonda so barabara ile chondirale miro idirikale mutumaka gitaka wapike with due respect to ibombe kumara barabara yukenda chumba kwa passable tuteredere tuina onire mwenya gukaura ntumba gukinyanja no ntumba issues che barabara kudia che very muddy so if it's very possible ibatu mara mere barabara yu atukeda very creative jandu pamonga. Thank you mheshimiwa ndakena ipoa sana parting shot kambere antu ba Tigania West ivoya muno ntu bwa support ira pendelete kumpa na barabatamenya kiroto kirandi nakyo mbere kana gakali karotete na kura ira nkuromba this time round tuikinya 2027 itia mujumbe kana MP wa Tigania West constituency kenda kiriro kiri kona chionde cha constituency mbumba gukithiria na mbere tibaringanthi kabamenyera. Thank you so much bwega sana mutegeri wa Meru TV na muthikeri wa Thira FM no tubakuthiro ri na tuko makagitagara twambiririe na thaito mbakutha tukithirikiriro muriro wetu wa siasa ngutikio kuthoma jama maingi jara tukuici na baraba uri biuria. Thank you so much. Kuna wengine hata SMS yao ntromba kuiwata but pole hiyo siku nyingine nitashika na rutero Facebook pia ibwega sana no tubakuthiro uremba mwana batu nikakwendera tukubuthongi bujuri thari mope mwathani mwankira ntuku ingira tukomba kutha tugitrimana lakini ora kurikanagia ntuko cionthe ora bibirinye mheshimiwa ntuko narwe na ngwatiria inyate kumenya uga watu kuringa kura tafadhali ukaringa kura na nkoro ringa kura na madhuganyo. Good night.